Pozdrav Balkanci i dijaspora, ja sam Diagmozo, molim, pa ajmo ponoviti. Pozdrav Balkanci i dijaspora, ja sam Gmazimodo. Ovo su ovdje moje pjesme koje možete poslušati ili na YouTube ili na Spotify i ostalim muzičkim platformama. Zapratite me, sada reagujemo na Beoviziju 2009. Svi znamo šta je Beovizija. Također se održalo još 2 ili 3 godine nekad kasnije, 17, 18, 19, tu negdje oko tih godina, pa ću vjerovatno i na to napraviti reakciju, tako da ostanite ovdje, lajkujte video, recite mi kako je vaše mišljenje o ovoj reakciji o 2009. Beoviziji i da vidimo na što ćemo dalje da reagujemo. Dajte mi neke svoje prijedloge. Ajde, while I shimmy, give me a suggestion. You have about 3 more seconds. Go ahead, write it in the comments and let's go. Sevdah Baby, ja nisam ih slušao dugo. On ima jedan od onih tipova glasa koji dobar, ne pjeva loše, ali kao da ima neka barijera tu, kao da se ne predaje skroz toj pjesme, nastupu. I onda zvuči, nije čak, it's not even shaky, it's just a little bit like lacking, but it's good. It is good, sviđa mi se ova pjesma. I za 2009. mislim da je čak i moderna, fina, meni se dopada jako. Znači ja sam mislio da se oni zovu ha pa da je pjesma s Bogom Bruce Lee, što bi onako bilo donekle komično, ali da se oni zovu s Bogom Bruce Lee da je pjesma ha to već nekako nema smisla. Ovo kao da je nešto za dječje priredbe, ne znam, ne dopada mi se, kao da sam ja 2009. išao na, ne znam, priredu Svetom Save. Ovo je bilo tu negdje. Donekle mi se sviđa njihov izgled, također i kosa, pjesma je slušljiva, onako tipična, ali mi se sviđa ta melodija koja imaju ritam, ovo je dosad najbolje. Nije i velika konkurencija za sad, ali zauvijek je dosad najbolje. Ova kosa, ko ti je spalio to čudo na glavi? Oj. Okej, toliko o tome. Evo naše Sonje. Ona je meni bila lijepa. Imala dobre oči i strukturu lica za onako dramatičan izgled. Nešto kao Gossip, ako nju znate. Dobro, ona je baš onako krupnija, bar tad bila. Ali ima taj pogled, tu neku dramu. Ja znam, sjećam se nje dok je bila u operaciji Triumf, stalno su govorili, jao, Sonja Bakić, ona je glaščina i po. Ona je samo imala krupan glas, ali ona nema neki raspon, sad ako govorimo o tome. Samo onako imala krupan glas, dublju boju, ton. Ali nije imala neki sad raspon glasa, bar nije pokazan nama. Tako da, ovo ovako je to na pjesmica. Sjećate se kad je ona plakala što mora pjevati od kolonije nešto. Meni je došlo da joj pukne šamara. Kao da je to sad tolika bruka. Fina. On je muž one, kak se zove, one Milice, jel tako bi. Ona je meni super onako zabavna stvar, jeste nju, svaki godine to govorim, to se nikad ne obistini. Ona treba biti u backstage pesme za Euroviziju. Ona bi trebala njih sve tamo da izrešeta, umjesto one dosade. Ok, ako pjesma nije za mene. Jeste za Eurovizije možda, ali nije za mene. Mene se više svidjela one Zauvijek što je bila pjesma. Ovo je fino izgleda, fino opet ta jednostavna boja glasa, ta muška tipična slušiva pjesma, da ima dobra i on struktura lica, ovdje brada, usne, ovo sve. Neki su ljudi jednostavno rođeni
s dobrim konturama, imaju dobre gene. Sviđa mi se njen izgled, možda bi mi se čak i više svidio kad bih je mogao vidjeti umjesto ovako ovoga kad ja gledam na svom 4K ekranu, 4K, a to je toliko sve pjeskovito, ja jedva vidim njih. Simpa pjesma, nešto što sam ja slušao dok sam bio tinejdžer. Sviđa mi se ovako, ova pjesma ovako nekako mladalačka. A kakve veze njen izgled ima sa ovim iza koji su u nekoj suknji, kraj koji mini denim suknje, ne znam, ali dobro. Dobro zvuči. Onako dramatična je donekle, sviđa mi se i ne, ali zašto ne? Zašto se sam, ja to mi je nasmijao. Ljudi mene tako lako nasmije, to je nevjerovatno, a što je najveće, ja sebe samo nasmijavam po čitav dan. Ne znam kako i to, ne pitajte me. Evo sad šta sam sad rekao, apsolutno ništa, ja se sebi smijem. Ne daje mi apsolutno ništa, ni energiju, ni karizmu, ništa. Ali pjesma ima onako kao neke nostalgije u sebi, ne znam, opet mi se dopada. Opet mi se dopada, promijenit ću mišljenje, malo mi se dopada. Sad su stavili Beauty Queens od prošli put sa Oscarem. Ovo je već malo onako kičesto, prejeftino, ne dopada mi se. Sljedeći put kad se pojavi možda će mi boja ova biti malo crvenija. Planiram je opet osvježiti, ovako kad je gledam izgleda tako ispravno, ali ne izgleda loše. Jo, maknite mi ovo. Pa nisam znao da je ona ovdje bila 2 puta, ona misla nije prošla sa Romalija trebala je pa je onda došla ponovo. Super šminka, dobro izgleda. Okan ti. Super izgleda, onako slušljiva pjesma, ali ja, nije to kao Romali. Ova jednostavna haljina što se nosila toliko ovaj stil prije, čovječe, pomalo stravično, ali simpatično. Kao da znam, mislim da znam ovu pjesmu. Nisam je slušao ja lično, nikad je nisam imao na svom telefonu ili negdje, da se sjećam, ali da znam pjesmu, možda je bilo neko takmičenje. O, jas ljud, gledaj ga. Pobednik, puče glas u sekundi, no. Je to kao hejter. Naravno da su njih dvoje morali nastupat zajedno, jao. Ona je bila jako simpatična i on mi je bio dobar. Ali govorim fizički, onako ima simpatičan izgled. Evo nje, ja nisam znao da je ona prije nastupala. Mislim, ona lično bila Zemlja gruva, vidjeli smo, nisam znao da je Konstrakt, kao ona žena, bila tu prije. A ona, boga, fino stari, mogu to reći, ne mijenja se puno, dobro se, ja. Super izgleda, do pjesma ne.
Ok, pjeva jako profesionalno i dobro. Ok, to je to za sad. O, jao, blagoslov za kraj. Ovu sam pjesmu možda najviše slušao te godine. Zašto? Ne, vjerojatno zato što sam pratio Operaciju Triumf i onda su mi one bile onako... ok, da. Šta se s ovim desilo? On je uvijek onako izgledao simpatično. I uvijek su ga stavljali do njeg. Mada mislim da je ona njima pokvarila ovu pjesmu. Kogod da je ona ne mogu prepoznati, nije mi se svidjela njen dio. Mi se nije svidio. Tijena i njena flop pjesma koja je od 2015 ili tako nekad, ne znam se kad je bila. Užas. Ok. Ti svoj osmeh i poslušaj me, nisi ti taj koji sve zna, opusti se i uživaj. Znači ona ima problem sa tim višim notama. Zato što ni na Euroviziji ni ovdje ne zvuči dobro taj viši dio. Drži se u nekom mid-register, just do that. Ok, tu smo završili. Pa dobro, možda Marko Kon je bio ovdje najupečatljiviji. Mada i OTB mi je bio dobar i bila mi je dobra Ivana Selakov, mislim da se tako zove. I zašto ne ove zauvijek? Ali dobro, to je to. Znači, da vidimo sad, evo dok sam ovdje, dok još meljem, 2018, jesu li tad imali? Da, bile 2018, ali 17. nije. Onda ću sljedeći put kada budem snimao uzeti 18, 19 i 20. Ja vjerujem da se također desio. Da. I onda 21. Možda i jest. Nebitno. Sad ću ja to da pregledam pa ćemo da reagujemo. Eto ljudi, hvala što ste bili ovdje, što ste me pratili. Opet vidimo se u sljedećem videu. Recite mi vaše mišljenje o ovome. 2007 mi se najviše svidjela što se tiče Beovizije. Kao i možda 2004. Tamo s onom Europesma, možda 6. Nisam siguran, ali tu je to. Eto, hvala što ste bili ovdje, pa za vidimo u sljedećem videu. Ćao!